Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Perezida wa Repubulika ya Ukraine Volodymyr Zelensky yateguje ko hazaba intambara ya gatatu y'isi mu gihe ibiganiro yiteze kugirana na Vladimir Putin Uburusiya byaba nta musaruro yifuza bitanze. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Farid Zakaria wa CNN, Perezida Zelensky yavuze ko icyo yifuza ari uko iyi ntambara yatangiye tariki ya 24 Gashyantare 2022 yahagarara, kandi akaba abona byashoboka ari uko we na Putin bumvikanye. Yagize ati niteguye kumvikana nawe, nabyiteguye mu myaka 2 ishize. Ndatekereza ko hatabaye ubwumvikane iyi ntambara idashobora kurangira. Ntekereza ko tugomba gukoresha uburyo bwatuma tuganira na Putin, ariko mu gihe nta kintu byaba abigezeho byaba abisobanuye intambara ya gatatu y'isi. Mu byo Uburusiya busaba kugira ngo buhagarike iyi ntambara abwita ibikorwa byihariye bya gisirikare harimo kuba Ukraine yakwemera ubwigenge bw'akarere ka Donetsk na Luhansk no guhagarika umugambi wo kwinjira mu muryango wa NATO. Perezida Zelensky aherutse gutangaza ku mugaragaro ko Ukraine itagifite umugambi wo kwinjira muri NATO, ariko muri iki kiganiro yavuze ko mu bwumvikane yagirana n'Uburusiya adashobora kwemera ko igihugu cye gitakaza ubutaka bwacyo. Uyu mukuru w'igihugu wemeza ko utu turere tubiri tugomba kuguma kuri Ukraine yagize ati Ukraine ntabwo ishobora kwemera gutakaza ubusugire bw'ubutaka bwayo, hari ibyo tutakwemera nk'igihugu kigenga. Kuva iyi ntambara yatangira, intumwa z'ibihugu byombi zimaze kugirana ibiganiro inshuro 3 byari bifite intego yo kwihagarika, ariko ntacyo byagezeho kuko zananiwe kumvikana. Ngayo ngukorera